Unta guys, ako si Edi Tenorio, Kibpa Chairman kon Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon ipakita na ko ninyo kung saon pag atiman sa talong. Ang talong basta ginana ng stage, dagko na siya. Dito ka magundang og pruning kay para ang imong abono dili gid siya ingon nga kaunong sa katong mga salingsing dahon nga walay mga gamit. Karon ipakita ko nyo guys, anama ang among pruning sa talong. Muna siya ang dagan para limpyo ang ilalom para inig-spray ninyo. Kung mag-spray na mog mga may katong sa gibuhat o synthetic ba or katong gibuhat na to nga organic insecticide, dili so kayo kay gastos og tubig kapag basa niya kay limpyo namang ilalom. Kita na ko nyo guys kung saan pag pruning sa talong aron inani limpyo. Kita niyo limpyo ang talong gani karon sa imig trabaho ani talong aron nani ang technique guys. Inani nga stage magpruning gapon kini nga mga dahon wala na gini siya gamit kay kasambod ni sa talong kag atong kag isa istomata daghamang dahon sa babaw. Kini siya nga mga salingsing kini sa ilalom sa mais panig tawag na mo silong-silong. Kini salingsing nga gagmay inyo ning kuhaon kay magakaon man ni siya abono hasta ning dahon nga ni ani kay mao na mo ni siya sa lipdan nga ikaduha pod ang kining inani nga mga salingsing na magi maapas kuhaon gini guys para nga di siya magkagabono kaya ang kuan ko ani ang sa akong kaugalang experience kini siya naadol sa yuta sa ato pa igbutang nimo gabono hinubig ba or katong ibundak ba nimo dool siya sa yuta sa ato pa silingan ra siya sa yuta ang kuan diha ang istorya nga laktod sa ato pa kay silingan sa yuta layo ang babaw siya mag-una kakaon kaubang gud sa kumbira nga naay kumbira sa silingan murag klaro jud ang silingan o nakakaon kay pug pila katikang nakapatimaho siya usay baho makadtog bukaon ang katong lagyo ulahi kakaon sa ato pa andere ulahi isang makakaon sa abono kay namay sa lingsing sa ubos motong imo gid siyang tangtangon para ang abono dit sa babaw hasta ni mga dahon na imo gining kuhaon kini mga salingsing nga gagmay kay makabunga man to ni siya pero ang bunga ni natawag lang mga class B wa nay klaro kay na maunga na mabuno sa babaw. Pero kining salingsinga okay na siya pero kining inani nga salingsing o makita niyo gagmay siya. Kuan gyud siya kay di ba sa kabulo kay naungan sa babaw siya para ang abono atong gi tan-aw ang abono makaon sa babaw dili ingon makaon ato mga salingsing nga wa nay gamit. Ari isa ka puno ano para maklaro gyud kay dako-dako na bisag dako-dako na yang sanga. Aning sanga ani ba tawang sanga wa nay klaro. Kuhaon ni kapil kini. Nanan si toy na tinura pero ang bunga ni wa na gisay klaro ang bunga ni mura mainani la resulta o. Inani. Tara bunga ha kay naa duhaman sa kunis lagod kay di pa pwede ang imong mga bulak parang tangon sa igbulak kay nakabulak masayang man. Mainani ang resulta sa bunga na. Sa to pa imong balanse dili gisya class A, class B. Kaya bingon po kag sayang, dili magkapon masayang kay kuhaon nimo ni siya ang iyang abonong gikaon makaon naman dire sa kining bungaha kining bungaha mo ni siya matawag og class A gyud pero kining duha sa babaw di ka kasure ana mo class A siya pero mahalin gyapon class B mao ang gyabla na mahal ron talong kay kuha ron sa kong buyer dire 30 ang kilo gikuha on gyud dire mao nga ako jud gyud paatiman ang talong karon gani nagsige mig trabaho ani tulo mi ka tawo wa pa lang maabot ron ang isa kay abot og asa pa ron kana ulan-ulan man gud gabi kini imo kining tunghaon. Kining sanga tan-aw nimo nga sanga nga inani na siya murag healthy siya ilnig kang tanga kay nato pa nakaaway nakakuan na siya nakasukol na sa naguna makabunga gyapon sa class A. Ang imo lang kuhaon sama ani kini nga sanga kini imo ni siyang kuhaon katanaon nimo siya o niwang kay siya dili sa healthy kuhaon nimo na hasta ning sanga nga inani mo ni matawag sanga silong-silong. Kini mga dahon kay makita nimo ang kuan ang mga bunga nga babaw makita nimo ang makita gid mo sa bunga kung kinuhaan imong talong sa ilalom limpyo. Primero ang imong murag advantage kayo sa pag-spray pa lang nimo dili na ka basta-basta nga magsige pagligo atong ilalom kay pating daghanang kining dahon. Para sa pikas kini limpyo man siya Sa ato pa mo spray ka ani imbes nga og atong balansihon mo purot ni siya isa ka baso usa mabasa kung wala ni siyang sangaha wala na gini limpyo man siya
Mga tunga sa baso ting tubig. Pero tuwa sa napsak kisuluh hawa na ito baso gibukbok kay bagiso bagi tagbasa di gibukbok baso-basohon. Ito lang balansihon. Ato lang i-estimate nga og bis nga isa ka baso tunga sa baso basa na siya. Og kuan pod guys kining atong garden. Natural man gini atong garden magkasagbot-sagbot man, parehani na mga sagbot-sagbot. Kini. Wag mo bagnot ni ato pong hinluan kay bati po kay paminawon kay kasagaran na yung mahitabo sa garden o sa uma bisag usa klaseng uma o garden. Pag mabagnot na gani, ang common yung ikasulti sa mga agi, hala ang tag-iyaan ni na priso man tingali. Bati po kita tanaw nato nga kita tag-iya na priso bisag nata sa gawas ato pong atimanon ang garden nga hinlo po siya. Di po yung napabagnutan nga ang tag-iya murahag na priso kay bati po kay paminawon. Insulto po na itong dapit sakit po itong dughan na priso atong garden kinabit ang garden nga murahan nag ang sagbot muna na atong gitanom ang tanom na hinoy na ilawman kini ko di magayong matawag limpyo kay akong garden pero ako nga paningkamutan nga malimpyo siya sama ani naay sa lingsing nga ning apas ilalom di kini siya kalikayan imo ginang kuhaon ug na kay hurnal imo ginang tudloan ng hurnal nga kuhaon sa lami nga ani makuha gagmay pa kay di pa gina sa kakaon kay abono kay mudag ko na nagkaon nag-abono sayang kay mong abono kay sa gikaon ko na silingan siya sa yuta dool siya sa pagkaon. Ang diri babaw, layo. Sa to padugay sa kakaon kay moagi man ginang lisod man ang tambok na bodritso dire. Moagi gina diri sa lawas. Pag agi na man ri baba nga nagkaon. Mukaon gini siya kay nabay baba. Nga gutom man pud siya kay mangita pud pagkaon mo ginang tangtangon. Og more na kung kuan guys sa talo nga di gid yung nga kaisara ka magpruning imo ginang sundan. Subaybayan imong talong magtubo. O di gid makaya imog na kay kwarta ikapanhol pasuhulan imo tudloan na pud imong hurnal nga anaon pag style kay ang makita niyo yung talong kay may obserbahan man yung talong nga kung bagnot siya o na kay pakita ninyo nga punuan guys nga wa pa mahino di kani guys kritikas na tudling guys kani wa pa ni mahuman tan-awan yung kurma wa pa mahuman naisog lang mga dahon pag baso nimo na medisina o kartotobang organic insecticide mong ibuhat dugay gyud kabasa ni kay tanawang sitwasyon daghang kay sagdahon sila samantalag karon gisigya man trabaho na mo ni ug kuhaon na nimo ni kini siya wan may gamit nga dahon kini kuhaon ni kay wan kuan di man sa healthy lupig na siya kinang ug napa kuan sa init sa adlaw kinang tanong ko magkinahanglan jud init sa adlaw ug vitamin sa adlaw mong imo na puling kuhaon kay murag silong na tarhog na siya silong-silong sa pungasanga o tan-awon tong makuhaan ni tan-awon na to ang atong babalanse ato lang balanse tong galingong hunahuna ug kung sayo kanindot kung masunod mo sa pruning o di gamay lang sa sanga ug salingsing sa ato pa inik-spray nimo ani di jud ka maglisod og basa kay wa na may sanga og dahon sa ilalom ikaduha pod ang abono igagi dire focus na gid sa bunga kay wa na may siya mga baba og ato pang istoryahon sa mga birahay wa na may baba nga mukaon diri sa ubos kay imo namang gi anam og kuha kay di na mo kuhaon og kini pong sagbot kini sa punuan imo na pong ipasabay og ibot kini ani kaya akong mahitabo ani god og mogamit ko og synthetic nga abono ako gyung hinubig diri urea og putas nya ako gining ginapasabay og ibot sa hurnal kini igabono kini gi sagbutag unhanan na po ni di po badalig di man pwede kaliton rag human kay di man ta kilat maglihok mga sud adlaw limpyo na po ni siya og more na guys akong advice niyo kung magtalungan manggaling mo bisan sa klaseng gulayon kinahanglan gid ang pruning mapipino talong batong ug palya inani gi mahitabo kay og ato rang pasagdaan ibutang nato magpruning na ta sa pagkagamay pagkadako ni ta magpruning matingala ta ang atong giabonong pareha kadaghana di na siya kat ipik magkano kag mura magwala na ka ipik di naman mo dawat og abono ang tanom unsa mo pagdawat sa abono nga imong gitanom ang imong yung kang wala ka na madawat kay wa na makaabot sa bunga imong abono taman ra man dire di andire lalag na kay pamtan-awa gud ang tanom guys og daghan juga ang ubos nga sanga mo itambok ang babaw mo rag niwang pareha ni makita naman yun yung sanga kini nagsunod wa di man mo tutorial kay dako pong garden imo gining tangtangon kay sayang man kay ang abono nimo kay imo ning pabungahon mubunga man ito na ura pero huyang ni siya kay manigurom ni gukot babaw inigbunga ni maana ni sa to pag pila ka puno nag-anang bunga patay hasulan bug tinukuray kay mo sapang ni siyota sig ulan malata man og more na kung ikasulti ninyo bahin sa talong nga
pagtanom, usa pag-atiman. Daghang salamat.